Turas Kampala. Chuig ranga trí thuras scoile an ine. Chuaigh siad ag campáil sa chuil. Chuir siad suas na pobal. Bhailligh siad aimid. Las na múntóirí tine champa agus rinne siad an dinéir. Inia an dinéir, dól na páistí seachláide te agus dinis siad scéalta. Ceistena, ceiste hain, cé chuí thuras scoile. Ceiste dó, cá neacaigh siad. Ceiste trí, céir de bhailligh siad. Ceiste cathair, las na páistí an tine champa. Ceiste cuaig, céir de rinne siad inia an dinéir. Okay, so Turas Kampala is a camping trip. Okay, so hui rang a tree thuras scoile an ina. Hui means went. Third class went on a school tour an ina on Friday. Hui she'd ag campáil sa chuil. Hui she'd they went ag campáil camping in the chuil, in the woods. Chur she'd they put, chur she'd suas they put up the tents. Na pobl are the tents. Bhailligh she'd aimid. They collected, Bhailligh means collected, they collected wood. Los na múntóirí. Now the teachers lit. What did they light? Los na múntóirí tina champa. They lit campfires agus rinne siad on dinner, and they made the dinner. Inia on dinner, after dinner, dole na páistí seachláid. The children drunk chocolate, so T-H-E is te, hot chocolate, agus dinis siad scéalta, and they told stories. Now let's have a look at the questions.